ꯃꯃꯥꯡ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯖ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯤꯕ ꯃꯌꯥ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯥꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯔꯨ ꯐꯪꯅ ꯃꯨꯊꯠꯄꯅꯦꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯔꯨ ꯐꯪꯅ ꯃꯨꯊꯠꯄꯅꯦꯕ ꯀꯩꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯣ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯂꯣ ꯂꯦꯁꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣ ꯌꯨꯑꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯥꯞꯇꯔ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣꯕ ꯄꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯋꯥ ꯃꯔꯣꯟ ꯊꯣꯛꯇꯤꯕ ꯆꯠꯄ ꯍꯩꯇꯤꯕ ꯍꯥꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯐꯪꯅ ꯔꯨꯠ ꯃꯨꯊꯠꯄꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯈꯪꯉꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯂꯥꯂꯣꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯌꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯤ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯤ ꯃꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕꯁꯨ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯃꯅꯥ ꯄꯪꯕꯁꯨ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯃꯔꯣꯟ ꯊꯣꯛꯇꯕꯁꯨ ꯀꯨꯏꯔꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯨꯔꯤꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯦ mana pang mayok sanay maron thok tara praja yaure ba masi yawe manipuri mana manipuri ma sinda maron thok taba mana pang laba mami tang laba manipuri ma yaure mayam ma yaure se kalok taba yade ba sarkar hok to pagi matam natte kayam kuire manipuri police osi do helu ne ai osi o helo osi o hele bai se bo bega ai police station na ni jiri da bega ba se minimum tiene sim na poshali bane jungle ni kuki loi na ba rong poshali ni madu da ai no osi o ya do na duty kaya ko na to bangam duino ba matik sana kuki militia na am item pa ya ba se ma na khanga ba ni futuan matter de na sa thi ba pa ya ba se khanga ba ni ba adoi dai de ai ko ni stand force machinery sing ja matik sa ba equipment pe ka da ba ni police station pe ka da ba na tra ba police station pe ka da ba ni matik sa ba equipment pe ka da ba ni kesma kari matik sa na pe ka tha da lo ba kiti ba on to lo ba kana mata na kuki mata na lap sa kudum san mga moy ba ado hayo ga economic problem economic lele mani manipur sarkar lai odo ba ta ka ni ado ko upang tok de makui mapa na ba ko di yum building plate layong ganito ko ado ki pagda yon thok pero masida party ang mga habalite BJP habalite Congress habalite lai ba asam musang ex minister ila ex MLA ila nakui ginaran ba yon thoga hojite stand machinery sinna power piba matam ne ba masida ai ko armed forces percent power act thamjale makoi na kai hari ti armed forces percent power act se British na India da salai na ba law mani phaning ma matam da mi ba pha ba yai sing na ba adum jail da thaja ba yai and without any warrant without sima se interrogation dum to ba ya ba ek sathi ba law ne ba ase ko ma se thamjala ba ne ba adoi ta ni India government na mai tai muthak ba se yani nga ba ni masida manipur da lai ba ni ba luk ko di magna hamnu ba na jana tholak ka da ba ni hamnu ba na jana imai ben satra sangsang ko di man tholak ma matam nei manipur sarkar de ko dai gai manna pang ba mamit tang ba maron thok ba ni ado praja marak ta ne mamit tang ma mana pang ma yauri ba se ayam ki sai manam ma to na hamnu ba na tong sa usi sele ma na ma kon ko e hausi impang west yok sala ba ni sing tok tok ki ne yok sala se impang phayeng gi do impang is west yok sala ba ni masida ai koi na ni ngai na ai ge yum da ai ge sa su thok song de na lai ba de no ma na ta lo ba sai ta tun ta ko do u no na khang na machin manang musina da ba de ki da mak na to adu ki ko do sai ta le tun ta ko do ani ra suna thola na hanga lai de ma na to na koi puna makan mina se masida mani bu ge executive department na ai ko ki pani propaganda law apply to bla kano kali ka mani bu executive department home department na ai ko law apply to ta gare ai no ang ma nge ma to de anga hat se law ni ya bra madu yabra na jinna khomna pa ya de no khom ka da ne madu khom ka da ai ko de lo apply to ni ma to ka su kan je ai ko ma'am zel sang ge adu ba ka sang ge angang hat ba lo na yabra ba sa ayam ka ang sa ge madu ba ko madu sa wa fu sha ma da ai mang da myang mang khang da be be madu pe bang ma ka da ai ko